Arahnya kejar 1000 subscriber biar kita cepat dapat monetisasi. Nanti setelah 1000 subscriber tetap semangat kejar 4000. Biar apa? Biar bisa santai. mantap. Mantap. Itu slogannya Kang Salan. Ya, mantap. Keren kan? Nama Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Wah, mantan artis Purwodadi Solo Gemolong 29 sekarang mengisi Wonosobo. Ini dulu kalau jalan duet sama 25 RC 24. Ya dulu kan mengisi Land Purwodadi sekitar 3 tahun lalu. 24, 25, 29, 30 Gemolong via Solo. Waktu pertama kali merintis. Rosalia masuk. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Antara kereta LRT dan bus di Kampung Rambutan. Nanti suasananya begini nih, kalau udah aktif jalan ya. Bisa ngeliat kereta, bisa ngeliat bis. Mantap. LRT. Terasa udah aktif ya keretanya. Iya nggak? Belum. Nanti dicoba nih. Oh ya, layanan putus tuh. Ayo rebutan dah. Makanya, ayo rebutan. Nah ini Mr. Jibon ada Wulan, sahabat. Kirain Wulan yang di Luragung, sahabat juga ada nih Jibon. Wulan mana nih Jibon? Oh.